Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim Rafaelo kuglice, za koje je potrebno 1 decilitar vode, 150 g kristal šećera, 125 g margarina, 200 g mleka u prahu, oko 200 g kokosa i oko 60 g lešnika. 150 g šećera, 1 decilitar vode i 125 g margarina, ću istopiti na laganoj temperaturi. Počelo je da vri, sve se lepo istopilo, sklonim sa ringle, dodajem 200 g mleka u prahu, i 100 g kokosa. Sve lepo sjedinim i ostavim da se dobro ohladi. Od ohlađene smese pravim kuglice. Uzmem kašičicu, stavim na dlan, pritisnem, lešnik stavljam u sredinu, napravim kuglicu i uvaljam u kokos. Prijatno, njam njam.